Anar malakan yam ka nas diatin content barwani lingwa sama ka Nuer online TV channel an wala shanka wal bakel ka paibang wan ron kin dangra wi jandang ra wi diech bana jome bana jaling turmanen yena me queen ne te cha yen re which ka Ethiopia ne diti kanetin kontin la to korok ne di jandang ra wi baro to la yen hok te cha yen ke cha di 10 rol Ethiopia ka kor padan paiwa no waken chika waka border dung Ethiopia cha ga chu yenten cha jomo cha jala ramdan le governor ki kwarna na Eastern Equatorial State kala no South Sudanese national cha ga detain Ethiopian government gwade chika chopten ke chika chun ka border chikan jomo chikan lat ka kor gwasan paiwo ban jome ban jelingo gwa ken ler ko kent gor kono de koran pal pinten biak mal ka Nuer online TV channel anda mandu ni cham kon nyang mlia no roi no gwasame bana roi che katin kon lat ko rodian no walle mi jira mi jidit ka kan ni subscribe ka Nuer online TV channel gore jen wo jen der subscribe ka den notification bell der je twine ko mi chete ko mi bare chi mala jidit der shamala shuba kaji ban job me ban jeli ngwa kenyam Kakor jogame paiwa la Minister of Foreign Affairs kineti konti la roche ke ne tin wit kokien kene international cooperation shikala do ne ti jandangro id baraw ti la South Sudanese ketelader kineti konti la jihok wa cha ka kep rol Ethiopia chala do ken chicken border ke la ke kam South Sudan ken Ethiopia chicken red kajel ken kamach chi ambassador apuga yel mayen chala do ne shika roi kanetin kontin cha yen role Ethiopia ka chi Ethiopia ba shika roi kanetin kontin la South Sudanese ki kum South Sudan ne kontin la foreign minister kani shikana agree ko ba ne ti ba kalun apuk shela ro ne jen South Sudan embassy mentire week Addis Ababa wa shika negotiate ki shika roi ke kum Ethiopia ka do badanan ba ne ti ba kalun geje chicken jo me chicken lat ka chi cha ke interview bo do ba dien mi yan ka kanetin kontin la South Sudanese tin choka border yala do ken o jel ken ko ken wen mo ka jel ken kamet chuga chu chot role Ethiopia jan gwadan wa captain man kap ke wa ken kap ko ken kanet jel kamet wa jan do bana kap ke according to governor Lubong jela do ne ti jandang ro baro tilangweni no wa cha ka detain wa tiga ne ka Pathwell by the way Pathwell retigen gwade dane cha ka yenten ko ken chicken border chicken across ka jel kan ka me cha go jino ken malet ken chi chong so jo ma digena lingano en ramme mo me jel ka ma ke chi rol bun ke rol Ethiopia ka cha ke bedini la jaji chen ke badi yen ken editi ne jendang rid baro atla South Sudanese cha ka yen rol Ethiopia ka cha la do no ge jeno ba ka dilun ka jan gwasmene no ka jo ran chalat chawe ke ken kon titi ba kalun ka bu ko rol South Sudan ka jo ran chalat ke jam wa cha rigdien cha je clear out lo chetel all the charges in kon ya cha ke ka ko ken jel ken ka men di long dung mai ni telm do dien me kujemi gwa ban wo kala do dien me de kon ling tam Shabul mel charge teaching konti la lewme kare wicha ka South Sudan wa gol ka jenwo be rwani bakalat bul mel jala core economic cluster ka jala vice president Dr. Benjamin Bolmel no cha cholo kume ka do badan che fail ka je ki be salary ki yoro konde ka bi wicha la civil servant do badan kene je che ga yor pinga je jala do jen charge chol Bolmel no nika gwase da ne pai kwer pa jek no ka pairo chela do ne ka chang dang ro do ngwan ni siang ka korpen ene pai mi bin ka chang dang ro do ngwan be ne to kontla civil servant ke la re week South Sudan you can ka jek no legislator state no chikala do ne and do be chi bol mel chi promise te lat ke je kane tele mi sho gwada shu menetam ne di al shushka no gwad mi mo kwa salary kwa ka delay cha kam ne tin kon la jowj yala no bol mel be yig right ke be do badanen cha yu cha ka kep ko je ne tin kon ti la jowj no mi chikan salary ken yikin geje ko cha la do ken bi ken mission mo be jo answer nyam ne di al kon la jungone ka jo mi chalat ka parliamentary sitting ke Monday gwad mi chikin nyutin ke te ka gwadul ka wun mi shalma chok ma jong ram mo meles SPLA MP wachunga ga doran chal ke kwach in Warab state jeno gore jeno be vice president bol mel be right
be take a question to be answered ko angu mi jagin economy ko be jego kami da me kwangeje nungaje ko jen be economy be jari aleka bare na ci doruna ko wona na ka perte shop ko bakel tele mit le rode tele you to cap la salaries a civil servant wala gurno jen mi ko misleading na ki do bedien mi chara jen wo tele real ba jego ka kor gon mi bar shela no be to bakalat chaja gwain gwasmen bol melinene. He accused the cluster of not honoring its pledge in April to ensure salaries are paid regularly. Jen charge gwanyan go jen kan me dan e chalat kan je lot ki chalana kaj nika jen pay ngwane dan chalada no ba salary ki yo ba ka kap ka bat je be kan gwad mo changa dor mi chalat no ka kor pa de pay la law me kar ma chok che warga che jalat ki che roy nyam ne dial no the vice president bol mel de je chol ka parliament ko de jebte ko do budan mi cha yo cha kan je jamane mi tel civil servant de kab yo kenan ka chanya ndang red bakel ka pay badak agena I submitted motion about the challenges facing our country. The motion seeks to summon the vice president who is responsible for the economic cluster to appear before this house for questioning. Ka chanya ndang red bakel ka pay badak shebul mel che je chol ka parliament de jotich de kan oti ko do budan cha yo cha ga je watele warga mi cha lo jine kana lo bat cha jong ni jan wo tele ji power and wood money cha jogo no jin tele ji power medere bol mel der je chol ka parliament ko de je bite ka do badan cha yo cha ka kep ka je ka cha la no ne dial te kan ka power ki kan ka lanko mitele yo de blad la to ke mu mitele yo ga bango ne ka tiliete tin ka to kwak to wante gatin no bol mel point ko jaram dan tin economic te kede ke ta dan de wi daw nyam ka je wajen ko challenge ngwanu ko ka face ko jen kene do be chalat kene je gor ko jiran mi jin kwar ka ci dor ci lar bu jedil gor chala do ken bol mel kan mi ci no kene je lalet en chang ndang ro ngwan e la re jen o ba yu ba kep ka je everman up to now what tell you tell nothing happened akwan na me chalat gwasmen Bol Mel is the chairperson of the economic cluster, yet the country is facing serious economic difficulties. There's no money in the bank, and he lied to the people of South Sudan by promising that salaries would be paid on 24th of every month, but up to now, nothing has happened, he said. Mling yana maka jawud kana me michi Bol Mel che jisa mona ka parliament. Olada ne talk ko en Bol Mel me charo da ya jane jane ka chanya ndang ro dong wani shang ba yo ba ka je kanetin koni la civil servant ki latin koni tintere which ke South Sudan permission me cha je no jane ka tel mi choro long up to now tel mi chalat ponya Bol Mel ta jo mo cha jala dinono NMP mo men chiro igwas me chala do ne do badanen dong tel yo je jane mismanagement of oil revenues wone ka ta danen kwa ala cheremi ala fan tin la bere which wa yar ka kogni le teng cha kok dong la bana up ka some people pocket cho ka ne diala content rewi ka South Sudan jena me jena dan en yar ta danen te South Sudan te keje chikan la no Bol Mel jaram dan dit dial de realika but kana can't work honorable machek chela do ne jenam do dan la da jo ma keje gore jen o de Bol Mel dare bendare bro ni amna gwa dan tele yo keje ko ntem machina be liep ite ke youtube realika ki sala te ba kaf ka chen dang re dongwan kay yo bi yo bu ko tel do bi den bu ko dan kay ke je ka ci kon tok ci kon lat cela do Bol Mel gore jen o dare question ite dare ke answered ko ci roda permission en wo be yo no be kan nung re which ka South Sudan ki den aka ko yo do bi den mitel yo ko jamana so jo me di yen link ka do dan en ci to ko je leer dien bana nyoko mukwen kono gwas medio je chana jelingen wo chi jang chi gnyin kamniken korodien no che tik list wanti chi talk kaka bana jelin kele njo me do badan en to kor ke je ko ngai kone gwade dan me chi jang me chi gnyin no ka kor penete pai wo shi anene ne chi kim yadi chester of emergency che jere aleka jene ngu mi jang rodien na ka je gwade chi ne jen bakel chi gluten bara ina ka jen kore chi to ka sar dai gwas me kam jane korodien che togo no ne che jang de chop wel die shi ke liu gwa kore dane chi tok no kane ti chogo jende de dok ti te ka bot dit no gwa me shi ke nyinten doran shal ke rumbek North Lake State koro mo to ke sarde no chi acting state minister che jo mo che jala ramdan ti information and communication te titkeda ke ramdan la le la kala de
jene ka chang wal diech no ka pai bangman me jene shi korche tuok ram dan la acting minister un Michel ke William Kojikarjok yala do shi korche tuok dor shal ke nyin karum big nos between two cattle camp ne kona nyinga ne kona tiko ko la jiwo ngai kon jiwo no jene kene kona nyin an wena ma chikur cha chu tuok gwada danen chagala ten ko gwada uga nyinten a gwad me te ke yer ke te ke piu charen ko bar gwa pin chi ko lo gwa kut no and do dan ter kene je awa ken te ken ga ter ka rodien won la ken ter nyin ket la kai ketne la ngai kon kai la border issue dong tenere tek ala na wal ka gwada dan tek ten mi chi ko mat gwa ske la ko la ken tuok anyok dong ma cha nyal cha jo kwal ke cha nyal cha ja dom gwada moni ke cha nyal cha ja ruet no la ko la ken no anyok awa ken te ken na ka rodien man chal ka riven killing dong ma cha chi mora mo kare gne den bi goro bram bele chola wat to ngal ken ko nen to ka jang cha ren chu nak ne de chop wel diech no sikal liore ko romo kana ti chop ko je ndi de jok ti cha mo ka bot dit of course dong de ko pai tuong ne jen dong de pek din der ko mi re brode so jang ka kur re wichin binami no dor dana ti jang te tin ka rombek nos gwadan chine dan wel diech ka lutin men biya ko le ngwas me biya ngaje no jang ko den take kori all the time you know kan quote ke rodien mi shu gujije gwada kon take tin no so kaneti machuch de kolar no dong la no e jang dong tele kari tele ko kore batigare kore kan kore shalinga ne la kore naga nang mudi so gore jeno de kuma kirmi yadit bodar ka kapchung so chi korma ya tuok chi kuma cha jak cha de cha ga jak cha ko separated but ngai kona kum kirmi yadit jen goda na ko benefit tin na mene mi chete ka ne ti chinyen nyenye nuare karodin ke nyenye nuare ka jang ke ga jang karodin jaga je ko jen be jan bore kuma ka ko ken chicken jang ba chicken ga jako don kan mo de tek te mu gi kono la kona gwini shang no jang kan mo no karodin tek ka mat and all that but ken tek ka rik bonnet te ku kan ga face simling en magwa mene mi chicken wenyen kan la kadina naga long ka na mo wate ka kwarken bon kwarken akane de kono te karik medan me chi kon lingane ka warab state me chi kor me chi tuok dio je chana ngaje no ne chine ru wan chi gelu en kore dan chi tuok me chi kin me yadi lat eno shwe state of emergency chu jere alaka gwade belar no mayom ba me ken ba ka ba me ba ka ko warab imagine chi ne ka chi ginyi ne kon la jang ka jeno le jen aler men Nuer bole ka ka ko kujimi jen ko la gujen o jen systematic way mugor jeno ban men Nuer bo ka ko jen wal jang kujime nyin kan che me ken che ka luang me ka ba ka jeno we men Nuer we ka paduna me chala tel mi succeed in term right now right kone rate diale kone chala leren ban nyok man ban nyok milin kono gwasa mem de ko ran palpin ke liengde akwi Dr. Machar o yen natanel teka warga macha gwar kuma South Sudan ka cha gwar international community anu ajene Withdrawal peace agreement male dan cha ta koron kin dang redwal badak jene entama cha jek telemishal ke 2018 peace agreement jene cha karoda watch jene we withdraw from the Withdrawal peace agreement and Sudan People Liberation Movement in a position man kwala rwach Dr. Machar right now en kumitetet ka Nathaniel Yet Ramdala deputy chairman ka kuma SPLA ka Ramdana la commanded ship gwada ngot Dr. Machar ngut reti jen ka jamanin tam ka war ga cha gor jen cha ria ka long ka do badana na cha Dr. Machar cha jen ke jen cha la no ne yen reng Machar ye cha ku yen but tana ko de reng Machar de jelun anyok de reng Machar de jeluk ko gwanter mi je kebla tok dong na jeluk dara kulo gu jeno te ka chong wal tele je chong gwada meni chi Nathaniel Yet che kula ro ne eno bikir mi yadi te bona ko be reng Machar be je suspend ke be je were kuma ka jene na makarwa de a violation of 2018 peace agreement e cha tan ken ken Dr. Machar ka peace agreement e cha tan jen ken Dr. Machar yala do ne de kir mi yadi eno ken reng Machar mi tem le rode you know de kana let kel ko bi mal ba kulben ban mi je togo no ne na bi point den en wuri shal ka me kir mi yadi ana bati dial bagal la lajen wa jaga ko jen chele la legit anymore chetel legitimacy ka 2018 peace agreement anyok jen che ji SPLA yo che ko wo re kwar ka dien jaga ko jen
charge bilenges and morba kata dan and ledekaja ko en ram mo ngat ke rami mo gur ngote ko ne chatan but ko tem chetel ngote guren kir mi yadit ano charge la nathaniel yeden wo chi poinde en kir mi yadit che fail no ko be malamo be je respect ko me chalat ke 2018 peace agreement wa kenti kenge power sharing en malat ke kir mi yadit bararo dien be je zel consol ke borai ke je mishi garu den lengi yo dan baram ba je kula wuj but kir mi yadit kana to kana kalat la use the power beram mo be je wuj kalwang na manan gore je ke je wan mo poinde wa jena dan en jena ke kuma SPLA kuma SPLA chikan la no chike jena already chicken lela part of reply peace agreement right now right corner nima dong betum do dien border but right now chicken look kenisine reject mishit kana mo chicken a part of reply peace agreement achim maling yana magwas me ka jowa dan inshallah do badan en chi nathaniel yet che warga magor ke je kala jen wo chicken lela part ka reply peace agreement wajene gorko bi international community bi kan recognize no anga min bi mal bi la lan temme ke kir mi yadit teram bi mal bi la ke kir mi yadit kono won win mon mente la ke jen o bireng machar no bi ka mal bi kan la ke kir ban mi to jojen won temme charam dan kule la peace partner man de mal de kule tan ken kir mi yadit point jaram dan cha ko suspend je ka during the 2018 reply peace agreement chala do to power sharing teten mete ke melat ke kwerda dien ba kwerda dien ba jalaler but right now due to she kir mi yadit che ngade che broken ke che peace jago ko collapse ke kan je respect beri ma char ba je suspend menu ku SPLA won to dorbo men de kel ganatne lo yed ba ken hilaro we are no longer part of the reply peace agreement ma jakon ko de courteten right now so mi economy ala wajja kan ma char no jake wuri shal ke par kol ko bela ramadan candidate entama ko baje cholo no jen vice president but question on en par kol right now do kule tedi jen baje kwany wala charge be kwany ko misha ramadan kule la kurandit misha je ko wuj ko par kol la ja la ni chang no jen e ko represent dakre machar but right now china wono ko kwa dakre machar jaje suspend ka constitution ala no tele kur ba suspend ka ramadan ko warga kule tan ko jaram dan tan warga mi charge suspend new gen wo ci peace mo ci collapse chala ne ru wana wona na parkol gen chele la part of kum SPLA wona won wajen parna rodatin ki cover up ko ba duirin kon latke kirm yadit ba ko kum ka kwide so ci na ci won tamen wona na parkol che kan chele la ramadan en la kwertama ka kum SPLA wo gwad mi mo cha ku ci kum SPLA yo shike chago ni rodien no ka do badana dong de malder ku le ben ke je ko ci kan guje no malat ke kim yadi gwasme tele la mal ke che chong ya rodien chu watch so right now and future dong par call tedi batin tama bungor lawo baroda declare la ran SPLA yo ki baroda mat ke SPLA ji abelar ka jawda ko mi chaw declare no chile na ngot ka reply peace agreement ka jen bu kula lanu ngam bu kun negotiation kula lat ka jen on shi kuma SPLA yo charoda watch che withdraw men beje long ka mi chalat gwasme par kol men de kono kula link jen ta ko shi kuma SPLA yo charoda watch ka kuma me cha tanke 2018 bedin ngajin wonena na meni akor tilmu dien mi chudot akor karwade ala kwer dana kwala gui ni wangde men ku mal me chi mal kula tanya jen mi shi ko den withdraw ka mi shalat ke chi ren watch ko changa ke je ka cha peace agreement cha je to ramo mo nyu de jen wo bananyo ko lut ka new negotiation mi be mediator ti jidine bakala gorne tin content dong te tin gor dong bisos dan bete kamal ko right now tel mi shal ken wo bete kamal do dien mi kon le linga tama ka jen gwasme wo woniam unless chikir mi yadi cherek machar no chaje loy gwada of course kir chela ro ne jena ko suspend ni dakring machar ko suspend dakring machar ka gwatot and then gwada dana waring machar waji ga no jena tele jedwer and then bering machar ba nyom ko nge gwada but kana lar ka statement de gwada dana wo jering machaten ba chikala ro ne jaring machar chaje suspend ko jen we ka we gwadul ka so mi ko me sorry chi gwadul ga gwadlok luko mo aje luko dana ba je kulo we ba je kulo lukten so ne me le ro den tama
ngai kondiale kiir kene Museveni gor kene no de kering machar de kene watch ka politic de kan ta dana ko participate ke je ko de so Sudan der woniam watch keneten so na me wa tactically use use ke je Museveni kir mayardit ko be dakheng machar be je use ke wude shal ke be segment re ke Uganda kana mo chabule na me South Sudan ken Uganda taken ke different so mo gore mene en kir mayardit wacha gore mal so right now ngum ci do tan tembre wi ka South Sudan tele mi ci do right kon mi ci do karwade wo bi korbat wo tel no diana agenda na chala de parkol sorry agenda na chala de wude shal me na tenelu yet chala de gwan wonene agenda mi goro bagal negotiate ke benete ga round table ke kum kir mayardit mi ci do right now kor karwade gen kor ci do right kon ko mi cha weto kor nyod jeno ci malje tedi ci malje tel ina tenelo yetche je declare George gwa mi writing ka che gorke wargane no shan la ngot la ramimo kono bonda ko kume men me dane shi matchi ya twin ke kim yadit la 2018 reply peace agreement e dane shalat jene chine gen right now men tenen tama kor telem do dien jene we gonna use any necessary mean okay do brande ne malde ne no nga jare wi ka so Sudan ko tema ci dialogue ci tel ngodo dien ci dot jene kor karwara ci dot on tema mireng ma charwa na nga ko de gentle do dien jen ko de tenone we woni amno so jo me jena na gorno de nyoga yekel ka kwi kuma SPLA yo mandana ci kor shengok kene sha leader in cha de nan gwalok kene na mone wo cha mal cha je yar la ma 2018 peace agreement me jira mi jidid gwasme ka Nuer online TV channel gorno jin bi subscribe ko bi notification be al bi jetwany ko mete le mi ci bere be cho mala ci be keji an bi ataga mal ban jigal le rodien bye bye